nuko niba barirako none nko barira ko rice barira ko rice amashira hamwe dikrana bagarira ko abagabi je nko yamfize nk'ishiramwe nese gikombe n'isahani ni wewe wotorikidi igikombe n'isahani kunywa wotoriki Jiga kunywa ushaka hariho technique twagira yuko ukoresha amazi hariho technique twagira ngo ukoresha gutya y'ibiganza sivyo ibaze ko magara oya mugabo hari oya mugabo hari n'igihe babantu usanga batari aja gusenga bakamushirana aho yahubwo hari gihe wohimba yega namazi uyu yanwe mu kiganza no yahimba urahimba amazi rega amazi oya guma cyakurande oya kadasa yayibujumbura rega guma akama ruguru hari ibito twe twavyita ibito ruguru hari amarobina atigera akama sinzi impamvu rero kandi dikrani kancitse nayo mvuze rice hako dikrani hari ukuntu byaje namba uko nibutse abantu mudakurikirana mpaci abo yamama none ngiyo post yarikenewe none se ntiyarikenewe kiya n'igikombe baho waba ngo arose press conference kutwibutsa ko ari isahani yavuze ati kino gikombe nta nuko cari gikenewe ariko sinzi umuntu ambajije tese none umuntu yafatiye indege ikikugira nuko itekere yamaze kuba reserve nanje burya narose message nyinshi aho ndi ambajije ati ko ari cyo gikombe gito bakinira ino sezo oya none gashano ni ivyo oya mu bisanzwe ni amajambo Rafael Diaz Kamaro Herve yavuze ati bazita rusengo twe twazita igito ni rusengo nyene twe twavyita rusengo cyangwa ibito ya rusengo ibito twe ari amazi yirirwa ari isesa bukarinda buca imisi yose Imana yaremye ari mu mwonga se yarugura uvuka mu muti shaho uvuga wabonye oya nayo isaha barose isahani mwakweze Madrid ni wari yakiri Diaz birorebo ya n'umuntu mubi amvuye ngo azinze ngo yangofse mariage mu kwa kabiri inde Diaz Herve Kamaro afise mariage mu kwa kabiri agiye kugura ngo amasiniya ngo arabuze ngo yose ngo pereze ngo yayaguze yose yayamaze ngari hari hasi bega ko arabe bamwihereye nawe yaguze ngo ajya ngo namasahani yose amaze kuba muri sifira amaze kugera hajya ko babahaye abiri gusa niko twereka inyuma yo kubaha ibisahani baririye kwiki rega impamvu navuga ko bariye da bageze rero bakubwira ko dikrani rice na muyumvire ko neza bariye kabisa wabonye do Edi do inyuma yo kugira gutya bariye nase wewe worera mu ntoki wewe erega bare n'aba sportif barajya idisi nka ujya akanusu kamwe yatari kabisa wamuririmbye ati oya twe tukiri mu bapware iriya foto y'icurure muvandi y'icurure iriya ndaguhaye y'icurure uyishireko ayicurure hari ukuntu bavuga ati mupora arashinze raba Rodrigo hano sha umwe ari ku mava arasenga uwundi arashinze aricaye nanyarutse Patrick twibandanye Patrick karaga twigiye iminzane y'ibintu biba byabaye muze muyibaza mbuya ni ari kupeza ni jewe ako ni jewe ibintu cyane ibintu ni jewe Patrick ko ari kambejera oya sinzi Patrick witwa niyo mukiza David Lopez ati isahani nizo guha Kadovini kuri mariage bazokorana na Virgin mama batatu nge kwa musotora n'abasore urumva basi tereka ibyo munzane twigire kuri chat GPT kandi ngwira gisibije President umujunasi abaza ntuza raporo ati ni kubera ko wasiprimye chat GPT muri telefone yawe aramubwira ati kintu kimbabaza muri kubijanye na chat GPT à chaque fois que je demande à chat GPT entre le Barça et le Real Madrid quel est le meilleur club du monde il me répond toujours le Real Madrid putain ati gihe cyose mbajije chat GPT hagati ya Madrid equipe ikomeye gusumba iyindi inyishura Real ati imbere ya Barcelona ati cyo nico kintu cyatumye ndayifuta ndavuga ati haje fokejo ati agatsindwe nta kintu nakimwe yibaze numvirize yibaze se nawe yibaze urayicaye yana hise ndayisiba rapport number tayitunze se ndayitungiri ariko usanga umugabo wanyayitunze ariko mwabagabo mu muratabara singo bisa ntagiye guca mu idirisha ntagiye inde muratabara kabisa tabara inde agiye guca mu idirisha inde yabangamiwe umufana wa Real avuye muri etage hejuru muratabara ntiyihibara kabisa ako Patrick ko ari karampemukira Patrick ari kumpemukira umve share ndayikengurukiye kuri YouTube
ngo inkende yaciye ahantu ibona ngo imihwi muga iragorwa no kuyijikira mu kuhava yavuze ngo na kare ntivyari bihishe niko bimeze inkende yabonye ipapayi irananarira irabura ifatira bura hihonyora mwana kare cari kiboze mwana kare cari kiboze no tabara Edi tabara Mr Champagne muri ya etage yo mu gisagara ako wose munzana do ingo Mr Champagne ese bandi ko bimwesheje we byagenze biki abandi bimwesheje umuyobozi w'ikiganiro yimwesheje umuyobozi w'iradiyo w'iradiyo yarimosheje akaba abantu batimoshe bashaka ikibazo ko tuzobirukana ngaho urazi ngene kanyishuye ngo Romeo Club du Monde sur l'histoire et le trophée Real Madrid. Le club qui a proposé le football le plus spectaculaire sur certaines périodes FC Barcelone. Ati umugo wa mbere mwiza kwisi mu mateka no mu bijanye n'ibikombe ni Real Madrid. Ako ngaho ChatGPT nibeshe kabisa. Ati mugabo umugwi werekanye Barcelona baye mwiza muri finale zitatu ka finale zitatu karancitse narashaka kuvuga ejo. Ako ngo ni finale zitatu ariko no bavuga ngo Real ngo finale ngo nitano yariheze bari bamaze gukina finale 30 ari habuze umudagisha umuzukuruza wa Israel tugiye urabona hari akantu nko gushika 2024 kavugwa kwa Madrid ati imbere y'igikombe yego Madrid ntihusha Patrick Anarabe Patrick Anarabe akantu burunki hariya haragana makamba bamwe bagenda bishurana ngo iki niki uyuhe wakaka modoka ndagahinde kiriku umuntu yandize kuri stat aravuga ati akakarere ndagahinde sinzi ko bavuga Real Betis yes cyangwa se Real Sociedad kuko Real Betis na Real Oviedo nabo baranganije ka Betis ka ariko nagiye numva baza ati akakarere ndagahinde Betis ntiyatsinze Real ntiyarameze neza ino muri no weekend kabisa inde Real Betis ntiyatsinze Oviedo ntiyatsinze Sociedad ntiyatsinze Patrick nanzanire uwo munzane ndamuha inbox twareze shati hanyuma twigire muri match ariko jewe ntimwumve mvuga ivyo bintu ntimwumve mvuga ivyo bintu jewe ntimwumve mvuga ivyo bintu ahantu narindi nagomba mvuga ati abafana barare minota irageze nabonye ntunze donga bamuhaye bamuheruje ati ya minota yari yarengiye ariko je ntimwumve mvuga ivyo bintu ntimwumve ndanabivuga bandi je ari nta kibazo hari se Patrick hari kibazo se hari kibazo Real nta kibazo ge hashireka ifoto yanje amburanire hashireka ifoto yanje amburanire nta kibazo bande batanguye gusevura bande batanguye gusevura ako n'ubundi aratorgonda se nta neboro bezanye avuye imanamba kabisa imanamba kumwe n'umuvandimwe wanje rero yitwa Claude garage yiwe yavuze ati iyi radio nta yindi radio yavuga uretse PJ muri garage yiwe hade imoto yose yananiranye ya yindi wagiserera washira mu cambere akaja mu ca kabiri bishira umuntu yitwa Claude ari mu gasenye mu gisandeme mugabo ku robine ya mbere ubu rero abantu bose ariko yararasevura ku mugoroba twatahanye abantu bose bari twari moto ndavuga turankubita hasi wewe umuntu atwaye moto sevura Mr Champagne wabonye se nese hari kibazo DJ hari kibazo dufitanye n'abareale ciki ntubona hari erega hari abantu bari kuvuga ngo jengo n'umubarisi ako nimwamvugiye koko nimwamvugiye cese ngiye iri foto simeze neza reka Patrick abanza duhe umunzane umwe wa nyuma sawa rero muri kona Mbappe na Barcelona izi ni Classico zitanu zikurikirana ariko ndi ko bamubeshe ubundi twe dusigaye tuvuye nitwa dutsinda denge natsinda bikarangira mu nyoye wabonye Barcelona na Kylian Mbappe ni Mbappe kabisa kugira ngo niko Mbappe na Barcelona bameze mu Classico ndabira harimo ngo Super Coupe harimo La Liga harimo n'amazi zijya nizabomba
nizabona marako bravuga urumva amazi menshi avomerera Barca udutonyanga ni Super Copa La Liga na Copa del Rey ko banditseyo no bwa La Liga irinwera Mbapaga akamira mitwe kudusigaye twego mere bitere oya urumva ugeje nko kuraba hajya izi Classico zitatu zibiri muri zo Mbappe bafisemo igitsindo sivyo haraje no kubitsindwa sanga nayo birabeshizemo mugabo bekarangira Barcelona mu nyo nejo ari gushobora gutsinda nuko nyine atavuye yinjira mu kibuga rero ubuje rero ngo Mbappe muri Classico bameze na Barcelona umuntu yahejeje ruje abakinyi Super Copa La Liga na Copa del Rey kugira ngo niko Mbappe na Barcelona baba banye Buduru meze neza baramutse naramutse neza cyane Patrick baramutse agenda amahoro cyane mbo yambaye meze gute amahoro iyo muzu nakuntu yambara uyihinduri amahoro je naramutse meze neza nta kibazo oya oitombere mikrofone ubusi nka vya bindi bya cagi ndayihore kwe kubuni so ubu nibo sawa kabisa ndayihindure se ndayihiga yihindure yumva he aguhera ko guhindura amahuzu yari yamanje kuyamiriza ishika ryawe hano yagiyamirije ko ndiyumvira ikintu byabereye ku runani horana amahoro muvanye izi nizo ndamutse erekana oya sawa cyane izi nizo ndamutse meze neza meze neza cyane ubundi ibintu biri parallel ntivyigera bihura